UKYC la pen UFC song pen kali tang sumila rong hang pia pia po tumaphan sang la pen tangka kerap ke pajirdam. Denarong ahithia long song pho song atum pen kali tang sumila rong hang pia phan ka chikimo pon. Dipu Government College student la pen ex student atum ching room si kali tang sumila rong hang pia phan ka chikimo sai ke deng pon. Upper Dehori Youth Development Committee thiek pen UDYC pen ching room si kali tang sumila rong hang pia phan chikimodun. Hanjang langso don surya klamalong kali tang sumila rong hang pia phan ka chikimodun. Kali tang sumila rong hang pi kitilo da puthak state news along pipedet ke misen lo pu ki pu abang phwa phan pini rata thengno long koma jia long ke do an ham phang song chelangsi ki pu vek abang phwa phan rata thengno dia ke pachohang. Kese inglong phwa tum penta kali tang sumila rong hang pia phan ka chikimodun. Manja long organization atum lapen biha ke claim atum do an chelangsi kali tang sumila rong hang pia phan ka chikimopon. Kardom pini prime time thanbang pini limalin timung pi nonar jik tha bertang ton pen. Manja Police Station atheng no towar kokthom kachikok along Manja Town Committee, Manja Bazar Committee, KSA Manja aro Dimasa Student Union lapen Manja along beha ke choklem kido an atum chelangsi. Kopai kilang no pen kitam tang Jangmipo niphai ingko rehini arani. Roha Nogong District along apran kidam nang kokalitang sumila rong hang pi aphan akar jong chomrong mikido dun longji aphan chikimopon. Lapen adai kido vek Prakash Borthakur lapen asopo aphan Assam Sarkar lapen law and order atum aron ating ingsai vek nangji lapen apran si armud nangji pusi sodak pen hangpon. Lapen laso alam pader de pin pen ingsai vek nangji pusi jongpon. Lapen social media along inut banghini atum meme henono comments ki pike chokche ladak khai alam awe. Ki chokche aphan ki aron ating ingsai nangji pusi therangke thengno jongpon. Dipu pen Deboram Kathar 365 News India. UKYC lepen UFC song pen kali tang sumila rong hang pi apia po tumaphan sang lapen tangka kerap ke pajirdam. Pinpur me ke dam tang niphain ko rahiniar ni kali tang sumila rong hang pia phan Prakash Borthakur lepen asopo tum apran karmu de la jok apia po tum mekri meklang si lo. La son si de piar sita kumani ki ning ki pung lepen ningduk sita me chipaklang pon lo. Bonta ahok pe da kang sai kilong jini kilong lelo ni non an klardak chinela. Lasa hok pera kang sai kilong jia phan pini UKYC la pen UPA song penta sodak pen pin rempo Dipu pen Deboram Kathar 365 News Karlitang sumila rong hang pi ke damtang ni phaing ko rahiniar ni Nagaon District Roha long ahem ki bipon vek abang phatung kachenek ka holo pen apran armudet pen mikai ponchoklo Dabang solam arjulong si kaduga vikar biang longarat ningdug lo lapen aday kido abang paphan arona teng pen insai pong si kok kami pivek nang jipusi hang song doan natungta hang tarap pondom kalitang sumila rong hang piapran kita maputhak state and news atung pen kipaklang kleda da puthak pinang an kar biang long hang song atung pin rem pondom tasona pora hol long komajia long inut Tyson Hazarika po abang pu WhatsApp status along nang tumak hey phan ason son news nang pipi pedet ke misen alam lo pu ki pu aputhak karbiang long arat jasimet pen bolong komajia long ke duara datum aning pungrin tisi Bini Tyson Hazarika phan Bokolia Police Station an wandet si rata thengno amina ki chokche pachi kubir si rata thengno dia pachu hanglo lapen monon kila so ningje je lo puta alangli rata thengno long ningje pon Tyson Hazarika hemasor penta asopo ki puke chokcha puthak dia chuhanglo lapen madua bang puta lason khei hijan kacharwa lam punangni puta alangli pen ningje pon La sola marjulong si DSP na hit karismata ulong komaji police station anwang si monon pi lason khei hijan kacharwa lam maduta kaningje je det ji lapen kachi pupe det ji aphan phirang kyang nu kachi du kenuka kam nokora ulong komaji pen lalson terang 365 news India বকলিয়া থানাত আমাৰ এটা কমপ্লেইন এটা আহিছিলে যে এজন ইয়াৰে বকলিয়া থানাৰ যুৱক যোনজন নগাঁও কলেজ এখনত পঢ়ি আছে তেওঁ মানে হোৱাটছএপত এটা ষ্টেটাছ দিছিলে সেইটো কিন্তু ষ্টেটাছটো মই চোৱাৰ কৰতে মাতে কোনো কমিউনিটি নাম বা কোনো একো ইনচিডেণ্ট সি হেৰি কৰি লিখা নাই কিন্তু সেই ষ্টেটাছটোৱে মানে অকণমান
যিটো আমাৰ এটা কমিউনিটি কাৰ্বি কমিউনিটি অলপ হেৰি কাউন্সিলৰ মানুহৰ অকণমান জেনেৰেল মানুহক অলপ হাৰ্ট কৰিছিলে কমিউনিটিতে অলপ অবজেক্ট কৰিছিলে সেই ষ্টেটাছটো দি পেলাই তাৰপিছত আমি যেতিয়া কমপ্লেইনটো পালোঁ আমি সেই ল'ৰা যুৱকজনক মাতি আনিলোঁ থানালৈ মাক বাপেকো আহিলে তো আমি কথাটো সুধিলোঁ যে কি হৈছে বস্তুটো অকণমান মানে জানিব বিচাৰিলোঁ আৰু যে সি কিয় এইটো পষ্টটো দিছে তাৰপিছত সি সৰু ল'ৰা 21 ইয়াৰ্ছৰ ল'ৰা এটা সাধাৰণ ফেমিলি এটা বিলং কৰে পঢ়ি আছে এটাই ল'ৰা মাক বাপেকৰ সি মানে আমাক ক'লে যে বস্তুটো সি সেই লগৰ ল'ৰা এজনৰ লগত কথা বতৰা অলপ তৰ্কাতৰ্কি হৈছিলে কি লগৰ ল'ৰাজনে এটা পষ্ট দিলে সিও মানে সেই লগৰ ল'ৰাটোক টাৰ্গেট কৰিয়ে এটা অলপ খঙতে এটা পষ্ট দি দিলে কিন্তু সেই পষ্টটো অকণমান ভাইৰেল হৈ যোৱাৰ কাৰণে মানে অকণমান কিছুমান মানুহে অলপ মানে অলপ হাৰ্ট হৈছে বা অবজেক্ট কৰিছে যাৰ কাৰণে সি বিৰাট নিজেও ক্ষমা খুজিছে সকলোৰে আগত আৰু সি মানে একো ইণ্টেনশ্যন তাৰ বেয়া নাছিলে আৰু যদি কোনোবাই বেয়াকৈ লৈছে বা সি আনইণ্টেনশ্যনেলি কাৰোবাক হাৰ্ট কৰিছে তো সি ক্ষমা খুজিছে আৰু সি আমি নকৰোঁ বুলি কৈছে আৰু আমি আমাৰ পুলিচৰ ফালৰ পৰা আমি তাক মতা হ'ব থানালৈ মতা হ'ব আমি কাউন্সিলিং কৰিম আমি চেষ্টা কৰিম এনচিয়'ৰ কৰিম যে এইটো সি আকৌ যেন ৰিপিট নকৰে আৰু তাকো ভালকৈ বুজোৱা হৈছে আৰু বাকী তেনেকৈ আমাক কোনো FIR পোৱা নাই বা হেৰি পোৱা নাই সেইকাৰণে আমি বৰ্তমান একো কেছ হোৱা নাই যদি আমি কিবা FIR পাওঁ ৰিটেন কমপ্লেইন পাওঁ তেতিয়া আমি নিজৰ যি প্ৰচিডিয়াৰ লিগেল প্ৰচিডিয়াৰখিনি Jangmipo niphai ingkoi ra trok arni kangsam porphai trok apor malompen jerikindeng rongsupi along song chipu pepin dhorom chipu pepin pen chingrum pet pen jerikindeng pathu aklam along karlitang sumila ronghang pi aphan chikimo asai dengponsi chikimo amilur kaipon karlitang sumila ronghang pi aphan adai avipin pen kecholang rem det pen kepathi atum aphan kok that pivek nangji adai kidovek abang phu aphan sodak aron ateng pen insai pon vek nangji la pen jong si aron ateng pen insai se polote non kewang jilang arnita la an so se chesong pon bom lang pusi ningje pon la pen amreng constituency jirikindeng ahawar along sitami ongdung atum ke nogong guwahati along lokecharli pen kibidun atum dopik lang la si kibidun tang atum aphan sitami jewan thainang pola pen non kewang jilang arni abang ke nogong guwahati along lokecharli pen abang kengsang aso hem kibidun abang ki ington nang pola pen bihek pen kengsang aso hem kibidun pen amina hem kachewang ke karbialam aki thek thepin pin atum sitami jirikindeng ahawar along dopik lasilabang so abang ke non kewang jilang arni ke bidun long lelo pusi patumi labang so amai along lamthei jaipon jirikindeng pen Rajib Timung 365 News India Karlitang sumila ronghang pi aphan apran karmudet aputhak ahok akang sai pivek nangji pujong dunsi AAS KSA lapen KCS Kaliabor atum Kaliabor Civil SDO along Pinpur alok kipidam Socheng Thenta MAC constituency ke parlo Kaliabor along All Assam Karbi Students Association Chunbang Krishna Terang lapen All Assam Karbi Student Association Kaliabor aro amaiphu Santosh Singnar Chunbang Bidya Teron lapen Bidisar Sunil Hanse lapen KCS Kaliabor aro amaiphu Monsing Ingti lapen Pachithang Chunbang Humeswar Hanse lapen Bipul Terang atum Kaliabor Civil SDO aphan Pinpur alokipidam Karlitang sumila ronghang pi aphan apran karmut abang aphan sodak pen ingsai nangji lapen pader de pin pen ingsai veknang popusi Pinpur alo along jongdun Nilipen Moses Teron 365 News India Piniarni kang sampor phai trok malom hanjang lang so arada tum chingrum si don surya klamalong karlitang sumila ronghang piaphan chikimo pon la pening duk chipak lang pon prabjin pen karlitang sumila ronghang piaphan kachine kaholo pen apran karmuda tumaphan prabjin pen kokthat pipon wek nangji puta sarkar atumaphan hangpon karlitang sumila ronghang pia po tumaphan sarkar pen akera pipon wek nangji puta hangpon thu hanjang lang so pen bisnu lekthe 365 News India Dipu Government College student lapen ex student atum chelang petsi kachiki mo sai deng pon patumi DGC pachuak klamalong arnikang sampor phai trok malom sai deng pon si karlitang sumila rong hang pia karjong chomrong mi an mi sen pen kapele thekji aphan arnama phan hirjumi hang pidun lapen prabjin pen kangsai kapeduji aphan hang taram pon Staff reporter Rajit Gogoi 365 News India যেটো হৈ যোৱা ঘটনা যোনটো নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ যোনটো ৰহাত হৈ গৈছে সেইটো যাতে আৰু নহয় যাতে হেতুৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ কৰিছো অসম চৰকাৰক আৰু আমাৰ কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্টৰ CM তুলিৰাম ছাৰক যে এনেকুৱা ঘটনা আৰু যাতে নঘটে সেই কাৰণে যাতে আমাৰ ল এণ্ড অৰ্ডাৰ পুৰা
ফুলি যাতে ছাপোৰ্ট কৰে আৰু এই দুখীক যাতে শাস্তি দিয়ে আমি এতিয়াই অনুৰোধ কৰিছোঁ Patumi niphai koi ra thokar ni rongmong we kese aro asai hemalong kese inglong phwa tumpen chipatir pi ponsi karli tang sumila rong hang pia karjong chomrong me chomrong so kape dudun long jia phan arnamalong hirjumi hang pisi chikimo pon rongmong we pendilip tokbi 365 news India Pini nilitum rongra kese branch pen sitami kachinghon kalitang sumila rong hangpi aphan kachingimo mate akar rong chomrong me chomrong so kidun dun long pa meji aphan arnamang no hijume hangpi dun lo lapente hala kichok che aking sang posu so bahini aphan prabjin pen insai un po posi chuning ridun lo niphai koi ra thokar ni KSA KNCA KEA KCS lapen KLA song pho denarong aro tumpen chipatir pi ponsi denarong hitia long karli tang sumila rong hang pia phan chikimo dun labang so ka chikimo long adai ke dove ka bang phwa tuma phan sodak pen insai ponang jipu song phwa song pen ke hang pasopon havar ka hapen rupi singh hanse 365 news India Pinia Birta kala puan se kangton iglo ajo kemi kardom